hadien bangila pdiang U Jisu Khrist ka jingim ke ai ga ba ngi de ban le hadien ba phila pdiang U Jisu haga jingim ga pi ke ai ga ba donkam yangai pi bangin le bat kata larangim le ya kata nginom la ban ye shaprang larangim le ya kata nginom la ban ye shaprang ki prog bijinga bat kata ga de ga jing shisha kumno bangin le hadien bangila pdiang U Jisu Khrist haga jingim ga ji kumutrai kumusem bat kumnong pnemu jonga bat ujong pi barok ngai scam pi don kamban ya sngo ye ga jikai ne ga ktin ga jong blai kam tam ye pi gi bala pdiang U Jisu Khrist ngai scam ba barok pi don kam me ga jikai namar ba nginom la mani chaprang la rangim le ye kane kata ga de ga jing shisha nginom la mani chaprang nginom la mani le persya ga ne ga bod jindom nginom la ban long jigir khush kwe nginom la ban don ga jinglong U Jisu Khrist ga jim singi nginom la ban yalap ga gospel no nginom la ban yalap ga kten ga jongblei nginom la ban long kibru jong ga jingdwai la ringim le ga ne ga kten ga jongblei ko ong la da pipule kolosai ga lonong ba ar ga khot ga ba nriu bat ga banyo kolosai la nong ba ar khot ga ba nriu bat ga banyo namar kata kumba phila pdiang U Khrist Jisu ba trai kumta to ya u bala pun so thet ya phi bat bala ya te ya phi hau bat bala pne scam ya phi ha ga jinge kumbala hikai ya phi ken phi da roi kar hai haka da ga jing aingo ka ktin ga jongble ni ko ong ba kumba phila pdiang U Khrist kumta to ya u kumba manga bat ma phi ga bangila pdiang U Jisu Khrist ha ga jim ga jingi ngi de ban ya hau ngi de ban ya ha ta galanti ka ba U Jisu Khrist ula ya U Jisu haswab un mi man lej man yalap gospel haswab un yalap gospel mo ngiyo i ba U Jisu u dwai sha jingit u stang daga ne u ya daga ne man kapor ulong ubriu u badwai man la kapor ulong ubriu badwai u ba reflect ya daga jim jur kat ba ku pa chung ba habreng haga jim ga janga phiro hadien bagila pdiang U Jisu Khrist ga jim jingi ngidon kam man ya hau man la gasngi ngidon kam man ya hau Jisu Khrist ngidon kam man reflect ya ga jim jingi daga jinglong Jisu Khrist ga jim ga janga phi ngidon kam man reflect ya life Jisu haga ga jim ga janga ga jong phi ngidon kam man don ga jinglong U Jisu Khrist haga jim ga janga ga jong phi ngimde shu ban ye pen srem kat yalade bat kan ga perthai ngide ban thamai bor ga ktin ga jongblei ngide ban pen skam ga ktin ga jongblei kani ga khot ga banyo ko ong bala pen su thet ya phi bat bala ya te ya phi hau ladingi pulir ga Bible English hangne ga ni ga khot Bible ga kran sha ba hadien bangila pdiang U Jisu Khrist ngidon kam man ya ju ban ngidon kam ro ban pun su thet bai la de hau Jisu Khrist inon kama ban pen so thet elde daga bangi syong barbor hakicat U Jisu Khrist daga bangi pule ke tin ga jongu kata ga daga bangin pus pen so thet bai lede U Jisu Khrist syo ong tin ga jomble hang ni kong bat bala penne scam ya phi haga jinge don kam ngai phi begin syong barbor hakicat U Jisu Khrist don kam ngai phi begin pule ke tin ga jomble hadin bagila pdiang U Jisu Khrist don kam ngai phi begin de syong ba bagin na kan riak na ki agi ga basniu bagin na kan riak bagin na bread ya kan ulu ga jinglong ga basniu bagin na kan riak lut ya kan ulu ga ba ga bangi sai singo tanat ki bor ga menchwa re bagin syong kambon hagi kicat U Jisu Khrist bagin penso thit yelade bagin pengam yelade ha U Jisu Khrist kanang bakan scam kata ga jinge jonga bat jongpi ong ga ktin ga jongble bat bagin long kita gibri ga roy kar hai haga ni ga jinge ga ba manga mapi ga ba ngi don kata ga dai ga bangin le aga jim ga janga chuping syo la ringi pule nagi sti ga man kong jong Petros ga long ga baar ga khot ga ba nang kong bat ga baar ka ktin ga jong ble ka ong kumne namar kata habale eno ya ga jing pen sniu baro bat ga jing skor baro bat ga jing le asap bat ga jing bisni bat ga jing kren sniu baro kani ga khot ga ban kong ka kren ya ga jinglong barim ga janga chupi ba aga klimat ka bangi pdiang U Jisu Khrist kala don ka don ka sem junga spi ka bangil kut jimut oban eno ye ni ga jinglong gi barim ka ktin ga jomble ni ka ong kumba phila eno e ga jipet sniu baro ye ga jing syukor ye ga jing le asap ye ga jing bisni ga jing kren sniu
Kamut kumbang ila eno kita barok gaji menjingi namar mentang ila sengut hu bingila long kita gibru go batmai haga jinglong mersem naduk ke khidmat ka bangi pdiang U Jisu Khrist. Ka ketin ke jumlah ni kumba pila eno kita barok haga jim guspi. Kum ki khonlung badangkha tupin kwa hirir ya ga basungur kadut ka badai mensem khenang bapinyo san daka sha ka jing penim. Lada pi lamat ba utrai ulong ubaspun. Keketin ke jumlah yang ni kaong kumba pila pdiang U Jisu Khrist mo ngila no kita ke jinglong barim namar ngila pdiang U Jisu Khrist kai ga bajia ketin jumlah ni kaong ba idon kam long kum kita ki khonlong ki badangkha ki batrang dik ya gadut ang ni ke keren ya ketin ke jumlah idon kam man trang dik bandi ya ke ni gadut ka belong ke ketin ke jumlah idon kam man trang dik let's say pila pdiang U Jisu Khrist ke jim go japi pila persyang ro ban pulih ke tin ke jobleh Henry hadien kat tukan ipor don nak bapentut ipi ngakwa ban oi pi pelok bijinga pide ban kendria no naganu bapentut ipi pide ban bread ya kata ga bapentut ipi pide ban penkut no ladade ke jingede jong pi pide penkut no kata yaganu ko bapentut ipi khamtam ha ga bapinchong hakikat U Jisu Khrist ke tin ke jobleh ni ke keren syai bang don kam yang ai pi begin da trang dik ya ka dut kabalong ke ketin ke jomblay kenang bangin san ha ga jinglong mensem kenang bangin san ha ga jupim ka bangi ngilamat ha ga jim bajungi bakat bangin ang puluy ketin ke jomblay kata ga jinget jongan speak kadang khalan kat bangin ang puluy ketin jomblay kata ga jim ji kadang reflect kat kum ga kata ga karakter ga jong Jisu Khrist kata ga jinglong ga jong Jisu Khrist ha ga jim ga jonga ga jongpi bat ngidon kamro ban long kita gibru ke badwai ba ha ga jim ga jungi namar u afsal Paul ong larangi pule nengkong Thessaloni lenong basan gat kharap khanyau ketin joblei ka ong bo after Paul ong to duai klem dapot ngide ban de duai klem dapot habong duai klem dapot ngide ban de duai bat ngide ban de puson ba ya ketin ga joblei nuksa mantang la ha nu ga jaka ka mangidon nuksa mantang idon halanti idon nu ga jaka idon kamban puson ga ketin ga joblei om de bangin shudwai porta ba enre bangin da puson bangin da pelejimut ya ke ketin ga jomblay bangin da duai apa mensim bangin da ya keren bat ublay bangin da ya slok bat ublay bat don kam ro ngai pi bangin da duai ba namar u after Paul ong Kolosai lenong basaut khot ka ba nangkong after Paul Ukraine ni kini ong ba ngide ban yai ne haga jing duai Kolosai lenong ban saw ket khot ka ba ar tu ya ne skam haga jing duai de ka ba apsharai hakata daga jing aingu don kam yang ai pi begin yai ne scam haga jing duai kum gi bala pdiang U Jisu Khrist don kam yang ai pi begin yai ne scam haga jing duai larang imlong gi bru ba yai ne scam haga jing duai kan mau kini nginom la ban yai sprang ngin sapai biang sigi jinglong berim ngin sapai biang sigi jinglong gi berim gi junga ber gi jongpi na kata kara don kam yang ai pi begin yai ne scam haga jing duai malaga si malagmet malaga step kata gadai ga don kam ingai pi bengin lek pro binga bat don kam ro ingai pi bengin lek chi jing senglang ki pro binga bangin yo ga ji kai don kam ro ingai pi bengin wa ya gi perlok ki ba syakriyo blai nuksa menta pila pdiang U Jisu Khrist ga jim go japi pila syakriyo tra ga jim japi pila trang sisa dik ban pului kitin jablai ban duai re pidon ni to ki perlok ki barim ga jongpi la de pikwa syaban ya sprang pelok binga wat di perlok sedang ban wat di perlok kiba syakriyo blai sedang ban wat kita ki perlok kiba pio iba ki syakri sisa U Jisu Khrist namara da piyat bat to perlok ki ki barim suki pin sale biang ya ke e ba pile manchwa pin le ru ke e ba kiki le ki pelok binga pin salong hi kumba makiru kilong na kata ka daw peneklat no sipor penkerpang nyelede habong penkerpang kemut set apart kemut ngide ban peneklat na ke kibom te yang ai pi bat bangin syong barbor kicat Jisu Khrist bangin penkerpang nyelede bangin da pelut por ba bangin de syong ba hakikat U Jisu Khrist bat nges kem da pilek kumta hadien katukan ni por ublei un penan kam ye pi pinyalap de gospel U Jisu Khrist pilong ki bru ki basngau tanat panyalap pilong ki bru ki ba shlur kiba dap daga ding mensem ko jomle kiba yeng kiba yalap gospel Jisu Khrist hagan nu ga ska ka ba pi don
bu de kapor kham tam ye phi ki bela pdiang U Jisu Khrist phila ma ga jim ga bathma ga jim ga jpi pisngo thu ba support ga don jpi phila long kita ga bru ga bathmai bu de kapor phila ban bu si sen still hagan unu ga si phila ban duai ban puli kitin ga joble hagan unu ga si hapo ga still phila ban bu hagan unu ga si shong laganta saganta lani san ganta pinyo I sedang man shong laganta saganta haga sisngi hapok ga still ki pro bisnga bu de kapor bu ba ka tu ga sngi haga por kata khandai baji do khar baji ngan shong ngan duai ngan puli ka kitin ga joble ngan puli kitin ga joble le ikini ki pro bisnga ngangai le da phile ikini pinya shaprang pinlong syak ta gibru ki badap daga bor mun sem ko jongle ki badap daga ktin ga jongle pinya sprang pinya lap gospel jong Jesus Christ gibru kin yo EP kin kwaro bakin long kumapi gibru kin yo EP ba pialap gospel gibru kin yo EP ba pidon daga jinglong ga jong Jesus Christ haga jing ga jong pi ngangit scam bakiru kin kwa e ga ban long kumapi pilong bat sibun ki men sim ba kodor kin yo ga jipnim namar ki yo EP baka life jong pi ke reflect kat kum ga karakter ga jong Jesus Christ Lara pila pdiang U Jisu Khrist le ikini ki pro bisinga le ikini ya shaprang ngi Jisu un budan kami pi ki pro bisinga ku bless you bon